heart attack le stroke tamber te hi athlen tu chu atherosclerosis ania hei mai hi anilawa tunlai mi paser tho theilo natna erectile dysfunction po hi atherosclerosis thlen alo ni vele thowa chu wangin atherosclerosis laka kan inveng the ni chuan heng natna te laka hian kan inveng don ti na nia he video a hian atherosclerosis le kai noi stroke heart attack le erectile dysfunction ti vel laka inveng dan kan soidon ani amasa in atherosclerosis chu engeni han soifia phot ila atherosclerosis hi thisenzam lam natna ani dei maya dan pa nga ya chuan thisenzam chung lam hi pai pangina ko han anga apanga chorbok engma a omlo turania pai pa tui aluang par theyang hian thisenzama po hian thisen aluang par thei turani ma se mihring taksa hian thau chuang liam hi alo pai cheu maya thisenzam banga hian zoi muangin thau chuang liam chu anlo in che khol ta thina hetia thau chuang liam thisenzam banga zoi muanga anin che khol hi atherosclerosis chu ani le atherosclerosis chu enge lo om chan kan ti chuan apakhatna chuan mezial zuk wangania mezial hi thisenzam hian alo hol le maya achan chu mezial zuk hian thisenzam bang ati che thina chu a chelaya chuan thawan in che kol chakbi ka hei wang hian mezial zumia chuan atherosclerosis hi mipa ngai ai fe in anasa thina ni atherosclerosis thlen thei tu panina chu bp sang hi ani leya bp sang po hian mezial ang tho khan thisenzam bang alo ti che thei ve reng meya chu a chelaya chuan thau chuang liam an lo in khol chak ta thina bp sang ne ya po hian mipa ngai ain atherosclerosis hi at nasa thina ni apathumna chuan sedentary lifestyle an ti maya a zia bera chuan che tlem lutuk le ol lutuk ti vel hi sedentary lifestyle chuania kan taksa kan man lowa kan chet lo lutuk chuan kan taksa hian thau chuang liam alo tam chak bik em maya thau chuang liam tam na chuan thisenzama in che khol turpo alo tam le zela atherosclerosis hi atang chak du bik thina ni chuan atherosclerosis in mihring taksa na thlen dan pathum han soile ila pakhatna chuan zoi muangin atherosclerosis chu alo thang liana a omna thisenzam chu a hnau phui deuh tho thina ni chu thisenzama thisen luang theiza chu alo tlaniam le ta dora hei hi mi paser tho tha thei lo natna erectile dysfunction lo chan poimo ber te zinga mi ania mi paser hi tho tha thei tur chuan thisen thataka aluan lu thei angai sia thisen aluan lu thei lo chuan a tho tha thei lo thin ta ni panina chuan atherosclerosis kha voi le khata akke rup thei boka chuan abul hnaya thisen atui ri la tur kha ati khal ta dai maya chu thisen khal chuan thok le khata thisen jam chu a block ngal thina hei hi stroke le heart attack tam takte an lo chan ani atherosclerosis in natna athlen dan pathumna chuan thisen jama tikhira ati pana ati chaklo thina hei wang hian thisenzam chu a chatma bik thina hei po hi stroke le heart attack lo chan poimo tak ania thil ho te a thluaka le lunga hian thisenzam kha lo chatma ta bik thina chung chu heart attack le stroke kan ti hi an lo ni ta ni tikha chuan atherosclerosis laka inven dan kan soito anga ama sabera chuan mezial zuk lo apoimo ma min a mezial zuk a ngei mak chuan thisenzam cheve to tak po kha zoi muangin alo in siam thale theya kum tam alo ve phei chuan ngaya o le thei deuh tho thina ni mezial nge hi big takin heart attack le stroke laka invena na tha a erectile dysfunction phei chu alana sadlutuk lo chuan adam ve le thei ani apanhina chuan atherosclerosis laka invena na poimo lutuk chu exercise hi ania exercise hian bp sang le zunthum laka min ven te lawangin atherosclerosis laka min ven dan hi alo thuani rengani ani chuan engang exercise nge lak tur ti zona alo om theita
abik takin cardio an tiang chi hi apoi mo cardio exercise an ti chu keakal tlan in hrui zuan chi te lungphu ti rang theiang chi hrim hi cardio exercise chu an ni lam football le basketball khelte po hi cardio an tel veka kong chhokal le stepakal te thleng po hian cardio exercise angin an chiar thei ani ani le enganga zingin nge exercise chulak tur kan ti chuan exercise ol samdeu entirnan keakal wak ang chi vel hansoi masata ila ni tin minute somthum wak tala hei hi kartin ninga iti ni chuan a thaviau to ani ma se ni khata minute somnga vel hial te po wak hi apoi lawa apoi mo zok chu kar khat chunga I wak zong kha bel khomin minute za somnga tal atling turani a omzia chuan exercise ol samdeu wak emo atluk pui ti ni chuan kar khat chunga I exercise lak zong bel khom kha minute za somnga atling turani chuanin hei hin ni khata emo ni ya voile khata ti zo vak kha a thalo ta ni thum chung vel talin isem zai turani ma se exercise ha thlak deu entirnan tlan emo in hrui zuan basketball football ang chi velte iti thina ni chuan kar khata minute somriat exercise lak hi tok viau to hei po hi minute za somnga thleng pon a chho thei ani a omzia a chuan exercise ha thlak deu ilani chuan kar khata I exercise lak zong bel khom kha minute somriat tal ani turania ma se kar khata minute za somnga thleng po exercise ha thlak hi laka poilawa chuanin I exercise lak hi voile khata thok le khata zo vek turani lauta ni thum vel chung talin semzai angai vele ni hei po hi kan thil soi tak zong te kha khai khom nan he video kan natna soi heart attack stroke erectile dysfunction le BP sang te hi lifestyle disease antita a omzia chun nun phungin aken tel natna tinani meita chuan heng lifestyle disease ho hi ain enkol dan le inven dan po apoi mo ber chu lifestyle modification an tilea chumi omzia chu nun phung ti danglam ti ani le meya ama kan soyang khan zu le draksa insum zug le muama insum zan mut that le exercise lak that te hi heng lifestyle disease laka inven dan chu ani meita chuan he video kan soite clear tu ten in lok pui ka be se ya video dang te po in lo clear le zel don nia alo me